Awas. Kidikot ka Green Tech Foundation mentakasngi kilalum ya kinyut ki pasakut haka terminal point interceptor ya ka bakaseng kalabo hakawa umkra hajanjaya matan wiking. Kaseng kelas dang ya kajing penkut ya kawa umkra haka sau terik mentau benai. Chairman jong kaseng uba H pansiu dor nonglang uloong bakilada pansei hadu arpau ton kinyut mentakasngi. Kilada pansei kumbah nyau ton kinyut haka kendai terik mentau benai. Hadian kini kidikot jong kaseng kilapen ya klat ya kinyut ki baput bat ki bamput. Ula banjur baka jing penkut ya kawa umkra kadai tang kap jing persang namar baka projek ban penkut pura ya kawa umkra kan simpor hadu nriu neh nyusnem. Uba nonglang ula penpau baka ni ka jing persang ban penkut ya kani kawa hadu menta kalong ka basaiso. Katu ka khandai terik jong umaj tang hadin nriu nyusngi ngilif hak khandai tarik kumban nyautan unyut nang ni te hadin ka khandai tarik menta ngisawan ban lift menta bat nganong yepi menta minimum unyut ubangi ngila lift siteng dan bangsa sakendiat unum duna yakar khotan Dre kum ka environment NGO ngim ju encourage ba phi cleaning drive phi pen khoji gino ban should dispose ki disposal center ngile kum no ngi segregate ye gini ki waste menta ki recyclable waste ki non recyclable waste ba di gini ki recyclable waste ki ba ki nyut ki ba ki bilor ge ki bala bandi ngi aye gini ki waste speaker Mentapat ngini pet ikajinglong jingman ke